Njengoba iqembu le-Kaizer Chiefs bekulindelekile ukuthi kulesi season ke esongena kuyona ke ibe nomqeqeshi omusha emva kokuthi ke ngonyaka ke ka-2025 amakhosi ke ayahlukana ke no head coach yabo uNasreddine Nabi, kanti ke njengamanje njengoba ke isizini beseyiphilile ke iKaizer Chiefs yaphinde ke futhi ke yamemezela ukuthi bayahlukana ke nama-assistant coach ke lawa ke eza ke noNasreddine Nabi kwi-Kaizer Chiefs uBen Yusuf naye ke uCedric Kazi, kanti ke amakhosi ke adecide ukuthi ke abuyele emuva kuyena ke uFernando da Cruz. Uyena ke uDa Cruz wafika naye ke wafika noNasreddine Nabi ngesikhathi ke uNabi azojoyina ke iKaizer Chiefs, kodwa ke uDa Cruz yena ke azange aqale ke nesizini wavela wabuyela emuva wathola ke umsebenzi wenza lokho kwenzakala ukuthi ke iKaizer Chiefs ke iqhubeke ke noNasreddine Nabi noBen Yusuf naye ke yena ke uCedric Kazi, kodwa ke njengamanje ke uFernando da Cruz ke uyena ke sekazoba i-head coach yeKaizer Chiefs kule season esongena kuyona ke ka-2026 no-2027. uDa Cruz ke bangibheke ke ngokweprofile yakhe engeke ngayisho naphambilini ukuthi ke uDa Cruz ke uke waqeqesha kwiqembu ke lalapha ke eFrance, ilile kwiqembu ke edlala kwiPremier League ke lapha ke eFrance, kanti ke futhi yena ke uDa Cruz uke wasebenza ke nakwiqembu ke iAS FAR, iqembu ke lalapha ke eMorocco. Le qembu ke lona leli ke elilahlulwa ke iMamelodi Sundowns kuma-final ke we-CAF Champions League, kanti ke kumakhosi ke njengamanje ke usevumele ke ukuthi ke uzosayina ke i-contract yeminyaka ke emibili, bese ukuthi ke mangabe ke bayavumelana noma ke mhlambe yonke ke into ke ihamba kahle uzokwazi ukuthi ke i-contract ke le angayi-extenda ke ngomva kweminyaka emibili ke maseyiphelile ke i-contract. Fernando da Cruz uyena ke uzoba umqeqeshi ke omusha kwiqembu ke le-Kaizer Chiefs, njengoba ke amakhosi ke asalungiselela ukuthi alungiselele yona ke isizini ezayo ke esongena kuyona. Kanti ke mawubheka ke ubheka nje indlela ke iKaizer Chiefs ke esebenze ngayo kule season esiphuma kuyona, amakhosi akwazile ukuthi ke egcineni bathole ke yona ke indawo yesithathu, baphinde ke futhi baqualify nokuthi ke bangene kwi-top 8, baphinde ke futhi ke baqualify nokuthi ke bayodlala ke yona ke imidlalo ke ye-CAF. Lokho nje ngiyosho ukuthi ke kule season ke iKaizer Chiefs ikwazile ukuthi i-achieve ke kule season ke esiphuma kuyona, kanti ke singazi ukuthi yena ke uDa Cruz ke uzohamba kanjani noma ke mhlawumbe uzokwazi ukuthi ke izinto ayishintshe mase singena ke kwisizini elandelayo, kodwa ke ngokucabanga kwami ukuthi ke amakhosi kuzomela ukuthi bamsize nje kakhulu nasekutheni bamsayinela abadlali abazokwazi ukuthi ke mhlambe benze ke isimo ke seKaizer Chiefs sibe ngcono, ngoba amakhosi iqembu elikhulu lelo kumele ukuthi ke esikhatini esiningi madlala liwine ke indebe, likhompithe nje nase-Africa, kungabi nje iqembu elikhulu nje lizodlalela ukuthi lingene kwi-top 8 nokuthi ke li-celebrate ukuthi lithathe ke indawo yesithathu, kodwa sibone nje amakhosi ke mhlambe nabo bakhompita for i-league.